lok perjor ku play usuk kemen yapi kam tam gitu perlok jing kercana ke por janga wa gani ke jing support ong pi tedang ya support nai vi yu uman go go wa kanu ke kam ko wa yo jing mentoy lang yapi wa janga te ha gani step ko apen yo yapi wa kam ki bru wa kinu ki jing ba mane kinu ki jing kam ha kamet ka par hawa thet pi ki tiar kita pai perlok yapi kam ni rukom yapi da kita ki nutritional information te yo tip hi kita te snya bah wala tiar tar phi ne yaw nahat kam bha pure phi yak tak information wada da ki nong chna ya gani ka tiar tar kami hapo ita yu bida kita ke energy te plus te carbohydrate wa ka sodium te yu yo hapo ka energy carbohydrate wa ka sodium te kam pure bhai puvi kita ke information wada ki yi khnang wa man da kam ki te yo ulai ukta yak met ka pharong wa mana thedi kitir gitar wa pai bah kini ki manufacture date atau wa expire date ko kam tam te blog perjor te blog share lang kini video yo nga yo lang blog utip kampnya kuble sibon